Coming from the community is a very large Jewish community. Yes, I have heard that there are anti-Zionist Jews here, and this is a great thing. And in this morning's gathering with religious representatives in an interfaith dialogue, we always reiterate the fact that we have no issue whatsoever with the Jewish faith, with the Torah, and in Iran, Jews are free to practice their religion. Our only issue is with the Zionists. We do believe that anyone who enters the arena under the auspices of Zionism intends to conduct bring about oppression. And anyone does that under the auspices of cover of Christianity, it has the same type of issue for us. And if someone does that as a Muslim, that's why we never recognize the members of Daesh as Muslims. Yet they traveled and conducted hundreds of thousands of lives with the flags of there is no like Muhammad. So the crimes they committed as so-called Muslims cannot be justified in anyone's faith, yet they pretended to be Muslims. امروز صهیونیست‌ها میخوان چهره یهودیت رو خراب کنن، با حالی که ما یهودی رو معتقدیم که غیر از صهیونیست‌ها هستن. The Jewish faith, but we draw a clear distinction between Zionism and your work, in which you announce that we are Jewish, yet we are against Zionists. That is something to be commended. We went to visit our leaders to the Ayatollah Khomeini and clearly stated the difference between Judaism and Zionism. Ayatollah Khomeini هم دیدار کنیم و خدمت ایشون هم دقیقاً مطالبی که فرق هست بین یهودی بودن و صهیونیست بودن رو به عرضشون هم رساندیم. And we found throughout the history of the Islamic Republic of Iran, جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم protected the Jewish community. جامعه یهودیای ایرانی را حتی تا به امروز مورد حمایت قرار دادن، مورد تحت چارچوب آزادی کامل قرار دادن. And you're only distinguishing that Zionism is national, nothing with the religion, and unacceptable to the occupation. تحت عنوان صهیونیسم که هیچ ربطی به مذهب و باور ما نداره. اون که یهودی است و نمیخواد غیر تعالیم عالی موسی را داشته باشد، پشیمان باشن از اینکه رفتن اونجا، برای اینکه کسی که برد و ببیند اینها چی برنامه دارن و چه جور آدم کشی خود میکنن و چه جور اتصال به آمریکا و دیگر اقشار دارن، این نمیتونه تحمل کند که یک طایفه‌ای به اسم این که ما از جامعه یهود هستیم بر ضد تعالیم حضرت موسی عمل بکنن. ما میدانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه اونها هستند و ما با اونها مخالف هستیم و مخالفتمون برای این است که اونها با همه ادیان مخالف هستند. اونها یهودی نیستن، اونها یه مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یه کارهایی را میکنن و یهودی ها هم از اونها متنفر هستند و همه انسان ها از اونها باید متنفر باشند.